Kızlar baldarga, bardığınızlarga çiğden soluk kalayım, alganınızlar bilen teң arık teң karınızlar. Oğuldun urmatın, kızdın kızmatın, kız çıkarıp, oğul üylöңüzdür, nevre tığıranın kapışkeler üyünüzlerde canırıp böyle versin. Bacalar, güyevallar sizlerine var olurda, güyevalanı paygambarın sizlerindeki. Oşan için sizlerge bir şingil size görüşü kartılık koyun, sağlık koyunuzlar. Oyuncu, yetişmek başlayın. Bol olsa da bir konuşlar şair, saraltın bir saliminin bayır. Açan dostu karanına teğil, kapçı kaydın soydun kayır.
аткандай ак терек айылынан өсүп чыгып, жалпы журтчулугуна кызмат кылып аткан биздин чыгаан агабыз Марат Сагынбаевди кол чаап тосуп алабыз. Классташтарымды бүгүн көрүп, бойнума кубанычым батпай турат. Мен кубанбаганда ким кубанат? Мен сүйүнбөгөндө ким сүйүнөт? Мына мен бүгүн эртең менен учуп келип, көптөн бери ошо кеңеш айылымы сагынып калдым эле, барып бүт кыдырып келдим. Талага, Порго, Сайга чейин түшүп. Келе жатканда эжекемди сүзүп алып, эжекем ала келдим. Фарида жолда туруптур, машина тосуп, анала келдим. Мен айтайын дегеним, билбейм. Ушунчалык бала кез баарыбыз үчүн ыйык, баарыбыз үчүн бийик. Анан ошол таптаза кезде менин жашчылыгым ушул улуу бийик суунун боюнда Шамалда жайгашкан Татнакай айыл кеңеште өткөн. Ошол кезде кеңеш айылы дагы Кудайым берип, ушунчалык бир жетишкен, бийиктеген айыл болгон. Мына эжекелерими 1-класстан баштап окуткан экен. Ал эми мен эсимде калган эжекелерим Улук апам, ушу күнгө чейин ошо кишилердин керемет сөзү, Чолпона, дал өзүң тартыпсың, неме кайда жүрөсүң? Алмаштырып жүрөсүң да замат деле. Максат деген эжекебиз бар эле. Ошо киши такылдатып жүрүп, жакшы эле аңгилист үйрөткөн экен. Мына жер шаарын канча жолу кыдырдым, бирок биздин аялдардай, биздин кыздардай, биздин элелердей аялдар жок дүйнөдө. Өзгөчө ошо кеңеш жериндекидей. Анан себептегенде эми ошол 5 класс болосунбу, 6 класс болосунбу, биринчи сезимдер пайда болот экен да, тунук сезимдер. Ошо сезимдер баягы ырда бар бекер айтылат. Ошондо жок дегенде өөп эмес, колум бир кармап албапмын дегенчи. Ошондой сезимдер ушу күнгө чейин жүрөт да. Анан айтайын дегеним, мен ушундай бир жакшынакай класска түшүп калган экем. Менин аябай жарышып окушкан кыздар, мына Чолпона, Эркай, Кайрма, Үрүм, Ак кыз, ушулардан тек калбайм деп окуп атып, ушу күнгө чейин токтоно албай жүрөм да. Дагы окуп атам, чачтым барып түшүп калды. Айтайын дегеним ушул, урматтуу эжекелер, урматтуу кыздар, силер канча жашка чыксаңар деле мен үчүн баягы мектепте жүргөн кыздарымсыңар да. Сак саламат болуңар, оорубаңыздар. Балдардын, неберелердин бактысын көрүп, Татнакай чоңоюп атканын көрүп сүйүнө берелик. Дайыма тиленем ушул Каракулжа жерине жакшылык менен келейин, сүйүнүч менен келейин деп мына Кудайым берип, ошол кезде Жыпромдо кеңеште кандай кут конгон айыл эле, азыр деле дал ошондой айыл. Барсам үйлөр да жаңырып, көчөлөр жаңылып, аттар коюлуп, төм көккө жетип калды. Бүгүнкү күндө бул биз турган райондун ушундай келкели келип, бийиктеп, Кыргызстанга таанылып турган кези ошол сиздердин бактыңар, урматыңар ушул дайыма толуп таша берсин, жакшылыкка жолугайлык. Анан менин классташтарым айткым келет, мына Жолон экөөбүз жакшылап учурашып элекпиз. Мен сени анан таандым, мына Жолон, Дачина Жолон дедим. Айтайын дегенимче учурашабыз, эми башкадан учурашабыз, ал да биле элек. Азыр келип отурмусун? Азыр мындай карасак, тиги менин бир 3-4 тууганым отурат, чачы жок. Мен да аларга аралашып калдым да, чачым түшүп калды. Англисче сүйлөйм, илим кылам да баарын жүрүп салбадымбы? Анан айтайын дегеним, өзгөчө мына менин классташтарыма, жигиттерге чоң ыраазычылык. Бул айтып турган оңой. Тиги уюштурабыз, жасайбыз деп, бунун түйшүгү, аракети, жоопкерчилиги абдан чоң. Чыныгы жигиттер менин классташтарым. Ошон үчүн мен сиздер менен сыймыктанам. Өзүм травматолог болгондон кийин мына 35 жылдан бери ажалга, ушул жаманчылыкка каршы күрөшүп келе жатам. Дайыма тиленем, ушул Кудайым элибизди, журтубузду, ошонун ичинде ушул жерде отурган туугандарымы сактасын, кырсык болбосун. Эгер болуп калса да жеңилинен берсин. Такыр болбосо мен келгичеңди дем алып, жүрөгү согуп турсун. Ошо ач бушак менен
başından başlayıp içe kardım, omurtka, meye, içegi, kol buttu takır küçüm yetmese kırkıp salsan yaşay öyle. Aytam alıp kalsa olur da o için, o şu kırsık bol olsun. Sağ salamat bolunuzlar. Eğer de menin jardamım gerek bolup kalsa, kengешim gerek bolup kalsa, men de telefon öçpөйт. Günü tünü men de mayram gün же болбосо эс алып атат, же болбосо отпускада деген убакыт жок. Круглый сутка ошол 24 саат болсо 25 саат телефонду көтөрөм. Ошону жакшылыктан гана күтөм. Кандай колдон келген жакшылык болсо аянбайм. Сак саламат болуңуздар. Ана эки жылкы берги салдык дейт тиги кыздарчы. Мен дагы жылкы берсем болбойт. Анда мен мунан сага берем. Эртең ошол жигиттерди чогултуп, башын кошуп туруп, жакшы тамак бергениңер үчүн ошол оргкомитетти өзүнчө чайчасыңар. Балдарды, неберелердин жакшылыгында жолугайлы, сак саламат болойлук. Азыр мен тиги өзүм травматолог болгондон эжекебизге бир укмуштай гипс салып коюптур. Жүрөгүм ооруп атат. Азыр мага жарым саат убакыт бересиз, эжекем уурдап кетип, Самиш мени колдойсун. Барып, силер кызды экенсиңер, утуруп алмашып турат экенсиңер. Мен бөйрүм фиксирип кетем, мен эле карасам жок, чолпон башындасың. Экөөбүз барып келели. Анан айтайын деген. Ошо жакшылыкта жолугайлы. Анан кээде айтат экенбиз да, биз жакшы жаман жашап атабыз, өмүр бою кыйналып атабыз. Ушинтип эле кара жумуш кылып, эч жакшылык көрбөй келатам деп туура эмес. Жеке мен үчүн бул жашоодо бакыттын туу чокусунда мына бүгүн мен турам. Сиздер да турасыздар. Мындан өткөн арттын бакыттын кимге кереги бар? Карагылачы, дасторконубуз ийилип турат. Мындай тамакты айлап жебегендер бар. Ушу кут кылсын. Эли журтубуз тынч болсун. Жакшылык менен жолугайлы. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сизге окшогон башкара, маңдайы жартыктаган аалым адамдардын бирөө басылыда, бирөө бизде жүрөт, өзгөчө кол чалып сыйлайбыз. Ağın su boylu, ürkün terip, ürçelek oynup, dep kantamgan, kutman rucerim, ustalar bolum, sayın ölüm, ustalar bolum. Gün sayın ölüm, ustalar bolum, gün sayın ölüm, ustalar bolum, gün sayın ölüm. Anam, özgöçü, benim için ben kızlarga da uzurdum. Ben apalardın, ayal zatının bilik ekeni bilçümün. Bирок хирург болуп иштей баштаганда дагы терең түшүнүп калдым. Себеп дегенде ошол бычакты алып операциянын баштарынын алдында дайыма тоомду карап, бысмылда деп туруп баштап жүрдүм. Ошондо карасаң же азыркыга окшоп күн батып баратат. Же болбосо эртең менен бүтүп карасаң күн чыгат да. Ошондон байкуш апалар, энелер керели кечки иштейт. Түнү менен же кээде күйөөсү мас келип, аны 12-ге чейин уктатат. 12-ден кийин эмчектеки баласы ошо менен 24 саат уктабай эле жүрө беришет экен да. Ошодон сиздер үчүн эжекелер бир эле күтө. Түбөлүп түңгүз өткөн канаттуудай уйкудан умач көзүн ачкан элем, көзүмдүн карегинде көп аяган канткенде эмгегиңди актар экен. Буз айлегинде кеткиле.
Ben bir önü ıtlataylar kızlardan. Hazır bunu cerre kızlardan girmiyorsun. Toka degen ırtay. Ben biraz tamamım finalde toka çekin. Top tokan. Gelin. Ya kutluk da olmayı kesin. Yovaladan kalmayırdayım degen, gezelerden kalmayırdayım degen, jengelerden var mı? Ya. Hoş geldin ya. Bir kayacak gelin. Gelin bakar doğru ortas gerekir bu gece de olur. Tamam ya kale kaç. Allar, kızlar, çıvaylar karındalar, baktığın çıvaylardan mı olur artık?
Çap koyalım. Bir. Dağ bir жолу Кутманды ушуга кечиңиздер менен туугандары. Ağalarım, hecelerim mınake biraz жалп öçüp, biraz küttürüp kayra jark etip süet, kayra jandı, manayımızdı buzbaylı. Biz bugünkü 40 yıllık жолугушуу кечесин жакшы манайda улантабыз. Men бул жака жалпы классташтарды, жакшы санаалаштарды, эжекелерди куттуктоо үчүн мен ağalarıma söz, kutlukta söz gezegine çakırım olayım. Jolan aka, Abdülhaşim aka, Saviş aka, gelip alыңыздар. Nurhan aka, çoğuçuluk, kızlarga rahatsızlık sözde aytkandı unutmаңыздар. Bugünkü 40 yılın katışıcıları rahmat uşuncalık bizden dostlar şu sezon vakta Nasıl menen Nurhan dostuma rahmat. Uşular uyuşturup biz dostlar arasından biri boyu kişilerinden başladı. Sen uyuştur, bir boyu biyiginden başladı. O var. Onun dışında bir taştan çoğurlaysa çoğurtulur tengdeşliğinden başladı. Rahmat uşunca bugün yoluşa katışıp, buna çakıranlar da gelip çakırıp algandardağı endi gelse gerek niyetinde. Endi olardan bir ırıngay sebeplerden gelen başsa gerek. Rahmat şuncalı bize katışıp mına kızlarga da rahmat aytam, bir rahmat aytam. Şunca bizge kutlukta kızlar da kanat ne oldu? Çiboda dünü. Kızlar şunca bizi kutlukta kalpak gibi avcı sağlıp Şehirler benim çocuklara da rahmet aytıp ketler. Şunca kalır. Kam bolmagular, daim uşunday birge bollardık. Çünkü bizi dostlardan, hoşa okuvagan dostlardan. Men mınavu dostum, anlaşka razı olan. Şu dost bolup жүрүп, hoşa okuvasa dagı şu bizge katışıga, kırcılık katışıga şu dostum anlaşka razı mı? Muna Marat, alıştan gelgen Marat dostumuzga, şu 2 yıl koşa okugan, bizi profesör, şu Mahmut Bek neme,
Marat dostuma razımın. Şunçalık gelip alıştan gelip bizi hoşlaşıp koşup kala sözlerini ayttık. Rahmat, işlerden bazı razı olaydı. Alıştan gelgenlerine. Ya ne sözüm var ki bizim ecekkelerine de razım ben. Ecekkeler, Allah'ım biz ecekkeler, yanar ecekkeler. Şunçalık bizde omuzdan cetelep. Onlar klasına giresinde bağlı tamgalarını yürütken ecekkelerime de rahmat. İşte bizden Bürküt'te olup usul Bürküt'te şunlar ballarım olsun deyip yaşında kötürüp dağlara şu gömülme varken caner ecekkerim şu dağlara oyunda varken de şu Bürküt'te götürüp şu oğlu sındırıp alıp şu alıp oğlu şu kötürüklerden caner ecekkerime rahmat. Rahmat balda dayla Türk olaydı. Bu dağın dağı 50 yıldır doluşuna ötközlerdi. Buradan Nayurut kalda yaxşı ötközlerdi degen oydu var. 50 yılda çeyda tinç olaydı, aman olaydı. Nayda vaqtlı oldular baldan, vaqtlı oldular burada. Sen de boştu, doğru sözü var da, söz yok. Assalamualaikum. Şu gelgen kırcılıkta girgenler, kızlar, ballar, yalanlar, gelinler barca kınç balızlar. Biz ne deyiz? Kırcılık, buna geçeli birinci klasına devam atabız. O aradan 40 yıl ötüp ketti. 40 yılda şu Canarıcık'a menen gibi, Müsecik öyle. Müsecik'e keçiler jiri okuttular. Avgust'tan başta okutkan, da kalasın. Biroq Canarıcık'a de ikinci klasdan başta okuttuk şey. Ne de şu ecikelerge yürüyötü, şu jolga alıp gelip ötüp ketti, 40 yıl ötüp kettir oşu aradançı. Şu ecikeler oşolla boyunca eken, o bizge ayay çoğun nemesiyle görmüş ettiler şular tabi. Oşon basıp kalıpız bizdele. Şu gelgen kızlarga da rahmat. Biyoğulları eşitip gelgen biyoğullarga rahmat aytabız. Şu eşlerimizge da rahmat. Dostlarımız şu köterip şu nasip etmemekinde. Nasime Yüren öküm güçlerinden Kuda kalasa bir çoğun bir kişisine de başlap koyduk. Bәрlігіне rahmat. Келгеніңер rahmat. Bәрлігіңерге. Sultan. Oldu. Реті менен құттықтау сөзге кезек берелі. Бізден біз сыйлаған ежелеріміз, қадырлы ежекелеріміз Гүлипа Бөкетаева, Гүлипа жеке Жөлөкова, Айнагүл жеке Оморова, Айсулу жеке. Ат аталған ежелеріміз келіп алсаңыздар, классташтарға қалу тілек арнасаңыздар, келіңіздер. Бөкетаева, Гүлипа жеке, Жөлөкова, Айнагүл жеке, Оморова, Айсулу жеке, келіп алыңыздар. Саламатсыздарбы? Ушул кеченин коноктору. Бүгүн 40 жыл, бизде бүткөнүбүздө 40 жыл болуптур. 40 жылдан бери көрүшүп отурабыз. Ошондой эле ушу кечени уюштурган балдарга, кыздарга чоң рахматымды айтамын. Кыздырткан таш дегендей баардыгыбыз кайсы жерде болушуп, топташты топтогондой баардыгыбызды чогултуп, ушундай кечени уюштурган балдарга рахмат айтам. Ошондой эле ден соолуктарын берсин, балдарынын, кыздарынын жакшылыктарын көрсүн. Ошон кичине ырдап коеюн, а? Бир эле кичине. Менин эрдим жолдоштукка беттесин, качар элем айтпай сени сезбесем, ичим жаман туйгулардай ачышат, билип отурган курбуларды эстесем, ичим жаман туз куйгандай ачышат, билип
көңіл бұрғаныңыздарға. Саламатсыздар, урматтуу классташтарым, жана келиндер. Силердин бүгүнкү бизди айтмакчы топташтар кылып топтогонуңар үчүн рахмат. Силерге дагы чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушу Кудайым бардык жакшы мүмкүнчүлүктөр беришин каалайм. Мен дагы кичине ырдап коеюн досторум үчүн. Аткан таңды батканы көлүн теңгирip, бер дарактын баректери өңдөнүп, арабызда алысташып жок, бар нерсени бакыбасыз тең бөлүп, достор ай, өмүр жолун кошкон ай, жашоодогу жакшылыкты силер менен тоссобай. Хей, достор ай, өмүр жолун кошкон ай, жашоодогу жакшылыкты силер менен тоссобай. Өзümden çoğuşmamı demelerim. Urmatlı bugünkü benim klastaşlarım, ejekelerim, şu barımızdaga birinciden ders olup kalayım. Biz görüşmek okulu 79. yılı bitip etkenimizden beri 40 yıl ötüp durmuz. Biz daha ne yaşlıyız, karayelekmiz. Hiç vakta karıdık demeyizler. Yaşayla oyduğumuz daha 40 yıl elisi yaşayız. Bunay buyurtunda çıkmasa. Şu bağırlarga işlerge ilgilik güyülümdür, ıntımakçılık. Rahmat bizim jigitler, bizim balдар. Şunca kızlardın, baldarın başın koşun şu yerde gelişenler menen şu bir dasturxon jayıp, biz dışarı oturasınlar. Güyülümüzlerge daim çoğ iyiliklerdi kalayım. Bala çakılar menen tınç bolgula kanday maksat talep kılsanızlar, orundalaversin. Çok rahmat. Çok rahmat, ejeklerim. Anda birisi ejekler aytkanday biz şok elek. Men Farida aynan görüşüyoruz. Birimiz тазалык сектору, birimiz kapsol degендей. Bir günü ballardan çaçı kırıp koyduk. Çaçı kırıp koysak ejekler uruşuyor. Oşol uylaganımız esiz da, Farida. Bilesin boşalma? Uşu ejeklerge rahmat atkan kasını üretken, budanlar ders soğukları versin, 90 yüzgö çıksın, ejekler rahmat çıksın. Bir soğuk kalayımız. Jigitlerden, mırzalardan, Pusırma Qulov, Qalbe aka, Ahmat Aliyev, Samir aka kelip olsаңыздар. Анан жезделерге микрофон uzatsak, Samir aka, Qalbe aka барсыздарбы? Qalbe aka келиңиz. Qalbe aka менен бирге классташ кыздарды чогуу чакырып алабыз. Айдыр Алиева, Токтахан эже, Мама Заирова, Ирсалат эже, Оморова Хаккыз эже. Ат аталган эжелер келип алсаңыздар, фамилияңыздарды кошо атап чакырганыбыз бул балалык кезде, окуучулук кезде эске салганыбыз. Токтахан эже, Ирсалат эже, Аккыз эже, чогуу келип алыңыздар. Urmatlı bugünkü жақсы toydun katçıları, mına бүгін 40 yıllık bol joluşuda oturup, qanday süylüşke batbatağımız, qancha yıldan beri görmeyen klastaşlarımızı gördük, kıyla yaşardık. Şu klastaş kızlarım, altın kızlarım, altın dostlarım, şu betin erden yüzüngörü şu gülüp durla, arda mormağla, karmağla,
uşunday ынтымақ классташ балдар достордон айыштардан көпшілік берейлер. Анан кийин бизди окуткан эжекелер иш карбаңыздар. Ушу балдар, кыздар, неберелерди нурма сыйын көрүңүздөр. Ар дайым төрдүн сый болуңуздар. Şu sıydın üstünüze olmuşlar. Buna cezdiler, rahmat cezdiler. Şu bizi sıyrap gelgenizlerge çok razımın. Uşunca vaktinizdeki bölüp gelgenizler rahmat. Bağırdığınızlara bugün şu jakşı taam tartıp, şu göngüldü oynap, gülüp, hiç vaktinizde koratmay bir jakşılap oynap, bir yaşar varırsınızlar da bardınızlar da ben tileyim. Rahmat, Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Bugünkü 40 yıldır yolda 40 yıldır koydum koyları. Kaçı sen? Tura söylemedim. Mikrofon. Ras.